Kaburom show blaze rai kamera ubah sesi 4 ulah ai ni kabur bangila kan poi segini kejaka segini kesnong lebih di jongki kasnong maun rai EMDC ibasyimnya kan ni benta bertanya ikan ni jingyalang ha kan ni janmiet ha kan ni kesnong maun rai idan hang niru ya MLA Badan Buram Jungi MLA jong kamor kren constituency iba Livingstone Kharbran idan hang niru ya EMDC jong kesoran kam iba Bill Wan Khar idan lu hang ni ya iba khrau ibalong way ni kinong kitkam nang tay na po mau kenraw constituency idan ya iba Cliff Balong away, unong kit kam basit hem, jong ke parti. Idan lu, ya kisamla, nak youth wing, bagentuk yung Brian, Karmau Pulang, tantang idan yang vice president, jong kandong semai constituency, BPP, iba Daniel Lewi. Idan lu yang iba Peter, iba Binuel, bat kiwai kinong yalam, jong kani, kamau mau ringkiling constituency kiba ngamla banjir keteng akani kapur ndai gajing kublei kale syakiru kumju bat gajing kublei ka bakha kham kordor tame kale syafi kipai ba nok syong syong jong kani kasnong monre rem kemensiam abang yoi ya kipai ba abaki wan ban mi syakmat ban sngap ya ke baka parti Voice of the People Party kadan ban pensyai khmat kipai ba namar ngiyoi yakini kisni babun kita kiwei ki parti kibayale persya yang Voice of the People Party kumnu ki alam bakla ya kipai ba da ka bakiong ba kita kinong yalam jong Voice of the People Party kimi tangban hala hapo surok ndai ke jingkeli ngihaban keli naladi kum kinong syong snong kibadan ke cikit kli na benta ke imlang kasalang habak hiyami syakmat banwan ban saki ya ke baka parti kadan ban pensyai khmat jongpi kidehi kikentien ban rung ha kijing mut kijing perkhat kijongpi kibab hinyo sisa ya ka jing syai na benta kata ka bha kamiat na benta kata ka sensya ka khadar ka bakhuy kanum long lain oi apa pimin syakmat banwan mat sngap ya kini kijingyalang jong ke Voice of the People Party dikumta nakaway kemiting syakaway kemiting ngiju ya wer ngiju ya khot ikipai ba bakin plie ya lagi jong kijing mut kijing perkhat bakin pusan halade marway bakin sngap tu ya ke baka parti kaju keren na kapor syakapor hatu ka parti kamju keren ya kapade Hendrai kum ka parti abang ini syakamat ini tak kata ka mensiam ke jingkit klik ini tak kata ka mensiam kum no kan wan rapat ya kata ka sensyar ka kada ka bakoi ha kan ye gejela ka jongi balai nyong unta namar balai lambak laingi balapen lapen sapriang ya kata ka jingmut jong ka politics dakawai ka rukompat Hendrai Kumu dukot joko Voice of the People Party abang alek cekijingnya lang ngaju ong yang kanya kekentian bat haladi rumahnya kumtahi baka politics kalong kum katu kajan kabakhuat lada fikta ya kata kajan daga kti kebejubo kata kajan kan jabo lang no Henry lada fikta ya kata kajan dak kti kebakhuat kata kajan kan nek ke jingkuat ka politics ru kalong ha kata kadur tongin long kita kikti ki bakhuat ban kta ya kini kajan kenang ba kini kajan kan nek ya kata ka jingkuat kumban mai phang la sen ya kini ka parti ha artli krishat kata banwan ra ya ka sensyar ka khadar ka bakhuat ba kabar
menginum ya pen ya ka hok long try man try jungi kum ka jai pen riu ha ka ni ka ri ka be ke jongi kum man chu pen kenal ya ka voice of the people party la seng ha ka khat khandai terik November arajar arpuwe la seng ya ni ka party tang man chiale election nrei ban ket ban baya ya ka khia ka shen kham tam ban mi shakmat ban pen shai kum kalong mene ya ki pat ba ha be dei ba ka sen sha ka khada ha ka jingyan ti ki jong ka kum ka party ha bang i ha ban ya le election ka party kala sei ya ki kertong ha arajar arpulai ban ya le ya ka MLA election ha bang ka party ka sei ya ki kertong takamut ka party ka bu ya kita ki kertong Ahmad jong pi ki pai ba na ki constituency ki ba pher ba ka party apa ka bu ya kita ki kertong dei ma pi pai ba pade ban penlong UMLA lane UMDC lane UMP nimla banong ba UMLA UMDC UMP udai jong ka VPP Nrei dei banong ba UMLA UMP UMDC udai MLA MDC MP naka voice of the people party nrei pat udai UMLA udai UMDC udai UMP jong pi ki pat ba nama dei ma pi budget dei mangi ki basai kita ki kertong baik dei ma pi ba penjob ya ki balong ki MLA ki MDC ki MP jong pi Tolong try ma pi nama kini ki jong pi kini kinong mi khmat ki ba pi hi pilasei pidan hok ban keren ban peni lada kum kinong yalam lane kum ki ta kinong mi khmat pilasei kidon kam ban peni ya kata kelenti ha ka ba kum ki pai ba kidon ka hok tapi pensuau ya ka ei ka jingya enti ke jong ki Dikumta nakaliang jong ka party Ibu Ahmad jong pi Wapin sim ya ka jingkit kli na benta kaloi jong ka jai penriu da ka ba pin pai pat sya kata ka sen sya ka khada ka bakhui dengan keren bun ktian nakani ka jan mi apdiang subharu yai Dr. Batskem ibalong ukurtong ha kani ka by election kaban salong na ka voice of the people party tigumta kumangong ka party kan say tang ya ki kertong nrai dei ma pi pade ban say ya kita ki MP tadi ban penjok ya kita ki kertong ki bak tang dini ketien ngai ku play ya pi pai ba sa sisien to blame don ringkat bat pi ha ki jingya inti ki jing im ba ba jong pi kinyo ka map ka bukot ka bakhia bat kasnong kan roi pare tang dini ketien ku play sibon play jarngi Betul berkali di NDC betul cumi, tergolong penyanyi mereka program mereka ini. Kalau sama, ayo beli ke program ini kami beringilau. Kalau beli itu yang rumah selong, berseperti selong, berisi juga selong bonding. Berjing-berjing ini pelong ini ke meeting mata jemit hari ini cakap. Berapa orang yang nanti po madam, lain kata buka keti. Patentang rumah mula ila sobha wat ai ni cakap ba let's say mengkong coba kan kenal punya orang kala da pelong hari ka cakap coba kam let's say friend ya barak hai tingai kubairu yai Dr. Baskam marbo juga kandidat MP juga dengan voice of the people party atau kini gerang ba baksan macam tan nombor dari SEC yang ba Cliff weni kinong mulam surga youth wing jong DPP Wakram song welik sama ba dorong kaping ini ke pos kapor nanti ba Peter Mukim chairman juga ad hoc committee by Udesh for election Felibon Kapran one lenggo member juga ni election committee juga ni aku punya 13 more constituency tapi baru kemalam jika teng piwing yung complete dengan
Kemudian belum sibar kan itu di Prasinong na Monday. Betul curu itu bukan nabar jong ke Monday na sorakam panang pling di Krishnong keulon pensiandem hendak janmit. Kemar ba election commission kendia keempat sem penbenar election lalu galong dari warkataru keton sisi ham keleng kenika ini kasih janjian juni apala jam ini by election. But nga so ba Nasko manusia election. Jom nalong sa fly ng election, ng tao sa ng election, ng tao sa KMC election system, ng tao ng election. Manusia ng election. Tiga tayo jilong jingman jung taga sensapay pa mo. Ting sukren, bat nginang yay lagu pos pa ipat. Bat so tanat sibun pa ipa. Law sa mga panahon para kay go ng gan gibay sab na lagi. Makan terhong jerong dapat bersama keling surong tergislong. Betul ni banyak phone yang bikin tu dong batang man makanaru las camping hopra. Kata ketika kubur tanah, bat yang bikin labur lasu turun ke nongrim jong ke parti, batang man tu wasu ngiladon lepas mereka mesil bantun rukat dan kesan ke parti joni. Tingcing pelong ini ke meeting saya semit arti kalau berangkong kalau mempercayai kita rim jong ke parti bagaimana nak bertanya selalu ini bat kebar dan pintu yang pendidik jong ke parti pada kuning by election sebelum soha nangis kuat harus makasih ialah ban yo cintip bantu bera lembang election punya dia ya ke election solution kita itu paskan berbawa udah you ukanikit jong ke parti jongi Voice of the People Party. Te dalam kencang kemakiran kerana bana accident dan company dengan apa gawe ka pang pensai kendiap ngai social media ma kibun ba ki kli yang meni jong kemon kering sehingga wajib si kidon ki meeting kelen sodong jengari bakiran ngam seperti kili pensai ba dengan apa orang ni kapor bagi semua man joiner hakipun di meeting nakataw gamdon kamat kaba san baklat mahabray sembar ng sudan postal ke acan sipray but hading kata doktor umday ban jay pala di terkasi kaba ngasuklan pagalitan ni jahajan nejat ng program lawan care batot kapor ke basyahi di kata cikisay kaba ban buong kapor nang bagpaypa kaya ini betul sodong jengari betul subakra te ngakuat ban tempau ju sungu ya ke dong monrei bangan ngaro di monrei ke dustem kat kendai asa sini bat ngaston sibun ban isong esta apok som monrei berkapor ke bang wan ban ya so ba ke som monrei lu layo ke jingi tu ita bi rabashom bat kedon ke cipta subhan bas tunat ban isong esta ke song berkapor bangun di connection lu ustem arfar but arfulai abang lainnya election arfulai pengen sibun jika sana kesambung deh. Lalu pelat kasau spa hidung kabut hak election meni berdap asam arfulai. Kali sibun nomor deh ketika beliau kita tongki syariah bat kecing nek hak kecing lam jungi ke parti BPP bat entah ke MP election menang sistem arusau Beliau pelat ia ke kat spa dengan berkelah. Pada KNDC beliau kat sawai spa tam. Pada man election ia buat untuk dibuat nak ke Kisong. Nak aku secara tu ia kena mengenai kepala kesanan pak. Jadi election nak election di Pepak. Dengan sekarang bah kena kijing kesan tu pi kenang nang peteng. Hatu berapa sistem macam apa? Kena ke election kebahagiaan tu macam dia kan pernah kena nak apa? Kalau nak kebaikan ke semifinal, mo, te kena ikut kon batang kre, nak tak final dalam sistem macam apa? Te kali ni ki lifetime siteng balong rumikam, kalau jadi siteng syuruk na persen, bangkrai ikam, ropa kat bang nak nak kabur. But start sibun ba, upay pa, kali ni ki lifetime siteng, ayo si persen ni upay pa. Hacing trade ke kam, kami ke berita pasal. Ke tak tahu ngasih seluruh,
paning kapor naman ka molekular kapor village paiba dan senda habang klain kamet kan cuja orang kambian karena orang cakap jong paiba kata di kamsim jingi tre lamban juga ni ke parti jongi pada kapor dengan mi kabanila election hasam apply ni kan baskel yang kidong istong juga ni ke time jongi bat don way orang ba lagi istong kan itu kerteng wo inga balai pia seng kamai tai parti dulu teng berkat sipang mo dan jebak no te ong gadon gini parti dulu bervote ma balai pi mi trelang begini dan sekali sudah ba dan sipang kata lawai shop lawai meeting mo ai la tong sekali tadi ngong ba lata kini parti dulu ta program kilale jaga bentar hak badai isu berapa isu cuma saya beliau cuma saya mereka menseng show jadi PPP ke Voice of the People Party bagi pun pak ketika isu ke badan kam nak flaga bahagian cuma saya beliau cuma saya kata kami ke PPP ke Voice of the People Party hak ya ke port berpiang bah but sebenarnya ke port berlait no gimana pun klat pusing teli kalau one hak ekstrem menshua hak port berlait Kecelakaan Mikhail. Kipun mak kalau dalam cuni dalam mi report berbeda macam kesan. But ayo kata absolute majority Muslim. Kita sahaja buat hak parti kesan APHLC kesan ulun bangkong tahu Mikhail. Kalau ayo majority baik patut kembali kesencar ke Mikhail. But saya kata inilah kan taklet yang baik orang dalam cuni, segeri cuni, berbeda jejen tersoy. Tengok baca cuni orang ba Ubala wara yang kita kasih cedil lepo konstitusi joker India. Bala enjoy yang kasih cedil ke rap shibun yang ini kipai jadi mau kasih jantia patkaru ban beda jika loga siap itin sini dan jika nyam kurang kipun bentar ala ban nyata kerpang ketika bala kerpang sekarang dia kasih cedil yang tak diri dulu modal pok jenazah. Hati kipo naung ba kasih jenazah kepercayaan bertambah. Jadi ni kalau berlipat kapok jenazah di kapok. Panastangan bertembor bankan cuba dikitin asmis. Terkepas saya jangan ba dalam juga lihat di kapok. Penakun kita lagi jauh. Full state mau menjawab full state yang mereka asam tes pada kapok. Bab nanti hasdam atau juga hasdam naung ba laura yang terkaan kebaik kot mereka dan sesuatu. Bab kata kalau bak kini ki beliau na bak kena bantit cakap apa kini kita lakukan juga. But idan bak shibun Muslim kata Spanyol pra. Umdan juga parti kebayo majority kesencar yang mereka. Idan naik tadi parti itu mastan sih parti pra jadi kemudian show. But kadang kita KPLC dan don HSDP pat ke PDC. But kami kita kenhun kesensama. Apa kan jelas ini bantik song kita kelai tadi kesengulung. Tetapi kita lightly kita don't like perut kembali yang kupor. But kini kesukaan lain lama lomba kini tangkumba sistem. Hai sistem ala menurut bandang kita kami kena lantas sepakat. Mo ke belalak lokai itu pertama. But dengan kita tahu dengan entah ada kepasan sistem komisioner Mikhail dengan tang kini aplikasi kita kata ini kita sesuatu buat kita Mikhail lantas sepakat. Kapa let's say dalam gini kan kapa hanya mangkairu nanti cakap kita mo kadang sodom cina layu lah yang gubernur nampak nanti cakap kemudian tiap show kuno yang nong yang man hat kapor te ingin kuna mensung kuna sungu ya kira dalam jauh ke jelas ini kapor bersuara kapor jelam juga seng APHLC seng lu menunggu kapa penyo ini jelam bapura bab kadairu seng lu mapenyo ini ain banyata ini kencing jadi tidak kita bersiap. Te hati kita yang mana bandan bangla dengan lam kita cikit kini mereka kencing bakla hati kita kalong ba arti ke ba ke kampung sal ke isu ke ba kem semana dan pendap kata kita mulai kemen yang ke state ikan yang tip produsal hajiri asal. Hado mentai don kencing kredit kampung kita produk Islam bersong haitan produk. Te kim kira kemen yang ke state temai Henry kebaki beliau bersong sport pada kostum bersong important but
kicenjar. Kita gawe ke ba imna balklet bagi lo sama shwa lesi la yom kena ke jelaru ya semua ikatan ini ke baik kisah apa. Bat ke bar bat ke ke cingbom biang ke bahar tungkam buta ke rus no silian. Teken ini kuat hambai kan kerja berapai. Te kumta nawi ke pos ke pat la yom election nawi ke pos ke pat bat lawan pasensya di giwai pat parti berumbor Nako India mereka kampung apa yang kami kesensa kedal dia ada kongres buat kibun ba kiberi isu banyata yang saya menjadi sini kem semana tanpa orang amal begini kita bekai kaman dan bahkan kalau kebeki mut banle hapan sebek nampak tadi batun si kena orang kita orang ini kepor ba yang amat dan cisna yang selalu GDP bagi lamat sensor kongres abun Islam atau lamat sensor NPP PNO kalau kemudian berjalan jadi don apa yang jinglang jingterha jingjar jing peta but dengan page kita setiap jong jela hapon India dalam samsung lagi Islam kata juga jela dalam kita fungsi ping don kita ke development maka bon pak kebagian banyak petang puasa tinggal tanghadian sistem cingkala ke ba isirhai ba yum ta samsung sistem isa aju bedum dangdum ruspa bak sungai menong ba kadai ke senyar pai ba ke demokrasi asko ban dewan ong ba kadai senyar jong ruspa dau ruspa nakam ta ruspa mau pereng pluto kresi dikatanya mat muta pat lari ke por ba pa ukredit reuno sabata mata i balado ba mi ke VPP tata disha kata jing kedip copai ba isirhem banura jikna ke VPP ke jeng ta kam ta lura sinsa khadar ke khoi ke suba bat ban pen bhapat pat pen impat pat pen kala kita glatili program ideologi jong parti VPP pan jeng lo ke norin mentang pet bang nilai stang mentang bila long kena mikmat kemudian mungkin persyarat nilai bat ketika ideologi je parti bat sinuk sa mungkin juga ini skim bagi yo manusia nak sokar yang sempurna ada na sam ming skim habasit pesai bat kawai kalong ba nas bonsin ki ong ba min skim gede jo mani kamre kalau tin kapor ba kami skim kati cepat ba nilong tang kita kinong piniyo kinong samta ketika hok jo bisa pa kita gawin nuk sa ga ban ong ba ban yang hakong rim jo ni parti ka ba thamai warong sikraben ya kalau wi jo ni barakhai but ki bon ba mok jing mi jo PPP ki bon ba kita ke jing hikai yang nampak pa ikan ba mensyua abang ni winning election ki bon ki beri bakan ben kalau pidon pisah ke nukur, pibut bijang election nak kampang ni dekat Tan Juni. Sebulan tentang ba kita nak ini ke Tan Juni ba kiong berpikir pisah kita boleh sabar orang kita. Asalnya dah baik. Orang ba kamlong kita. Kalau dan kita ba wan penbi, no, atau pisah. Tapi kalau kita sini nama lagi siapa penbi tentang kita ba ngop no. Rei kejingwan tu kesan Juni ke PPP lawan kawai ke cingcok ke balang kong kolong bala perkelar yang sebut perkat jong paipa ke start mentah kenen beji pisah bat kita kiong mongom nek situ ke parti ke bai pisah kenen mesyo perkata ke ba ke la dong kita cing sufu bakam desi batsha penbe hagi ke parti ke batong le pisah te nomor ba nadam tai ke ai sanspa sheja araja sanaja fujar mut penbe batsha tetap kena coba hok cupi hakar bot pisah. Cita mtaga kalawai nanti kuli pi cupi. Nijeng mtaga lawai. Kumsiong mtaga ilo terbat skam. Mungkin mereka associate professor po sekolah ini hu. Ulah pita piang. Mo rei mi sekmat panjang ban yasai hapalagan namta isu berpon ba cukup setan riu cubi. Ngalah dia orang kemau senam Krespa arjar kau kalau songkai
But ada malasung kai kadang naging terwana korban no tamthong konsultan ring am sima tre kasubram ni kata pangong ba kanam tre su ketika kam mangala song thai ai ki pat ti kata ka we ka ba pa ko pentong ke po bat kala so kam ring am su don kam su ban mi man penjar mo ban mi ban jeng election ki kun ke he na sam do ring so salur su khia ban ni ik so jaman jong jalai jong bat kita dong datang jadi bat kom tang yang ni aku jalan di Barden banyak kon di bonba isu jong jadi you bat ni ba hari ni ki lesem steng bela dan ratang lainut sawat ki kemudi lagi PPP po assembly buksin ni la dominate po assembly ki bonba ki pengen tikop ki isu po assembly bela assembly sabar off and on the field you don't like what banjeng nam ta isu ki bonba jong ki pai ba kami ngipai mau tu kini kita nak ucap keteng kami ngipai cuma kerap kering but nilai kan assembly ba balik memerah no minimum spot price kapa ka dor ba biang kalau rap entah mengrap macam teng lawan la penjual kemarin ka dor hayo ka laban Q mau ka laban kami ka dor nanti data coba kemarin ka biang ka dor sakit dor kibun kung kita kembali kendo kita lihat approach ke for kibun ikwa ini sampai kimyo ikwa ini handspray ki bom kimyo mat kibun ba don ki jaga ba sa penjuno jaga rep ki ik cik tu cik option yo jirap nak sukar pat nei mengrep mo mengrep kenong budlu cok cana cik dalam na mengrep menong bentuk ibang bat ngina institusi baik tang kita kamar sebar Tena kena kalian ru macam maksudkan kim sama address cek cek nomor. Bat ini pai ru cek kamariang ru kan kena jauh ini nama tam sistem apa sabdi ru gelara ini ke isu ke bat kasokar kebut perlong ini berihat ketika industrial estate bat gelara ke ke shoot discussion bat kasokar lawan no nama yang balatangi dan ini dia yang berihat nama itu berihat itu ini stong kebla Belapah di India berketika win kisah cek here mau Dutch City pada daerah sakit ni kamu tanang cuma susu kata kita kipriu haba kal air kamu kucu haba kipi kamu kali kali cuni kalau kamu guna kamu ding kal air bercoba oh kamu berkipi di bawah ni apa itu kita yakin ni kita tahu mungkin insting di banyak kalau oksigen kena berkoi kenapa kita lain ini seperti sistem kipun pak mengenai mau kita kalau lumpung tenggu itulah jika kicin pai ba mo kalau kesukaan berdoro ya kita kemarin lu bangayo kandam ba bahan bersua mo kipreng no no Scotland the East di kisno maka kalau su kunta bat kibun ba mo ni pai sikanika education mo education ro misalnya kasus dong kita wailing education hub kapa power of this uban way ba long return chief sikanika republic mo channel udah pasal fiatif bagi sama yang pek TV mo, te udah pas nama, te nak kira ni just stream kesidau ni kau, ini education hub ke bagian dah, ayo berang, kalau kau isi dasar public seram, pas apa segala, but ayo berang, ayo now ada ni kah, selalu jadi pun berbicara, memang tak apa hari ni pasal ni iba, the performance scaling index dibuat sahaja itu, sekarang, mo. Sekarang sisa apa niyo kata nilai sya mulai sya lu tahu no kini pat istit jadi bagaimana lahir tu akai education dia sudah start mengubah desa lah bon thal kita ke school di bon baik ai le skills jadi kan ni rupai ba di perkap ba education quality kam dalam show apa kita ke jelas ini kalau something wrong with the policy to soccer Lagi pais ke kau kharu bersing na ra ko something ru na post ke phone ke do ki health install waiting way ba kani ki health start ni ko bon ki health install ke ba pat biang kita wai ke biang ki doktor ke biang ki ni ki test pun jadi mo te ki pun ba ki den guna teng ki long dong chini ke ba duk ke ba chinchar khabare sasor chingpang nu mana hamre sasor dan tiar test na clear man kini ba ye buat bagi beliau pang kelai mau pengkini penggaji jadi pang balai pang penbuni ni dialysis machine
ke nara ini assembly tu kamar penting ini betul kopi ini ban densus protestan hap yang lain kalau sejar isok tapi mereka ni bentar kesukar kam cuma ban address tinggal ailat ini kesukar kawai kini ke NPP entah menjual shostan tadi ke por na shutino dia kini kesukar te kita lagi ke por pa yang scam pengidam nota report ni kis assembly constituency pogjala tangga pogsisti oleh ndot perkembangan kini ke election madep agak berang mau kena mau ini Dr. Dikison kon point on brain ba hagatu collection da by la job ni hatu life wargot life seat pada lagi ni katu wan tak tu pas scam dengan on life seat mengadur lagi apa kesitian eksternal kerja waktu ka por lawan ke cikala lawan nak suka thamai kerana ka thong ke bangi kwa ban sekarang pi ki pai ba pages jeng scam but the late parang ni relate ki ki sang pro projo perjan par ban net scam ni kalau rim hikai penobra cikala hakcela khamtam nampak ke bhagamnya cuk longdin ke mandin jongi ni pai nak kat pai pai bak sim jenjar kakam ke jam bat hi pateng mo kidan ke ba kini kam bat ki kam let bariaru la jodot kini ke hespa mo ke sukar ke hespa bat la kru barat hai kita kan ke bayo kam ya do ke kontrak kedo mata kedo stand dunia ber no bisa tinggal su tu ka su pai tang ci jinja ada ke for bat pe ba tin kena check na jano sampai cepat seka voice people party pojira ni ba adan sai mai ban warna ci kena sampai ba ai ke for besar ke kena custom asia opera hat ke for ni si iru usin sta kasih juni baru pasal. Tekada dika, tahun juni untuk ingin bangi dan sepanjang ni kalau ni buram ni ki kupara, ingin ailan ni ki labun konsum bangi lam ni kastir. Dika ton, mo juni mata bangi apa kita nak sencar to jalan kaya. Jalan buram kita ki isu ke bang, ada das ke port ni, dos kandidat pensai ke port, buram biang bang. Yang sedang kat associate profesor juga nehu, ina volunteer panjang pada kuning election Lok Sabha. Kerana scam ba perasaan ni kibun ni ciput shine, bat pide lu banyak kersan. Pasam kasih silpat panjat imbrom jo pijin. Ni kerana ba ni paj Lok Sabha lu perintian kini kali cingin permi KP ni shine ke bawah ke buram jo set ni. Adon ni KP nak cakap tentang buat habakan parlimen iskap jar. But long tang marway sang ulong na kaporo mo chicken pen gini sang he yaw ba gini patilu ulong na poita kana paralakot asa katen ten rei utapat ngarap si usa pi barem juni parlimen la pension ba bahkan ulu iskap pat wala pat hadu karang di speaker Lok Sabha paling penjai yang terberbat parlimen hati kepor asal ba panorai burom jauh beli kasih hapo Lok Sabha hapo rindia bat nang tu nang her mio su pergi biu ke bawah kat kerja ni semua mo titon hadin kata ton bat ian mister tonobat mister steel rekini kip sana kontribu ya kisah jadi te hendeng hadin cingman ke bariki sam apusau lara abian yang burom jauh jalan jadi hapo di India hadu bakal ni ke skap baru hapo parlimen bat ilai tengok bun isu kebetai jangan kam jenah jadi pat beli syabdo tempat pat ila jo paso way pat ni bejeli untuk pas kamar bo pan ben thong actually contoh lagi pemik pat parlimen pan bodin ikam jadi pemik ke poket biang baru tu raskan job dan buram baiklah ban krion dia kata ke kepada laptop itu lagi disokong apa parlimen India. Tapi kita nak kendia hari ini aku beli PV ke nomor beli berwarna bar kita berkuah warna empat gram dah kata buat declare election dari tahun kami lain same ini sibuk. Pat kata kecuali kita same don kerap genum EP don standar untuk post kehidupan. But kat kebingan
Ang iki pa kising kang playback jawan beng umre nagu pos pipat umre kam umre berapa dan konstitusi siapa konstitusi cikang playback kat banga kam cu benda nai pengirap iki kat kecina ke bangparit kata di ka taurin ke pengjen yang parti panitai dan ka kebahagiaan yang jeng paiba jeng kenika celai jadi tapi kita berkenyak krisibon krisibon Haupra. Panginoong kamdyan mo. Haupra. Haupra. Niko nagsabi, asaban sedang nakuha man pinpaw, kuting sngomo, ya ublay dray kandrat, ublalum, ublalang yangi, hakan ni kajaka, hakan ni kajanmit, bat pengiyak kendu lang, hakan ni kajalang. Ngai mo uru nakabenta kernyeng kernyot, kajingnang kajing start, kabut kabor, kabulapun kup, hanga, bat hamtam nakabenta kanikalat, menganyuapan wan biang, hakan ni kasnong gajongpi. Apan paru kajing somo, yai syongknor, ibadero kajing kapori MDC, dapat konstituensi Babel. Apan paru kajing songo, yai MLA, iba hibeng. So kemen syikat daye, banyi biang yai, banyadon lang batngi. So kemen syikat daye, tambakan dayru kajing so sipat, nakabenta gitu kibaya kun persya. Ngakray menta, nakabenta gitu kibaya kun persya. Kindo tiak, kindo dem. Namara kini kisngi kilawan rakyat yang kubor ham saya banong bawa hibeng umdon syuk aga BPP. Namara umjuduk hani ba hibeng banyadon lang hagi lang jong parti. Kung tanga gila syuk anta banong bay ba hibeng idon yang kata kaji bungsu jemut baka parti. Menta kasngi ha bagi ibiang iba hibeng badan hangni kilaong. Kaid na. Ba hibeng ulami biang. Ba hibeng ulami biang. Ba dena makanya kadaw. Bon na pring gitu gibekun persya kinda duk ya duk dam menta kasngi apun pauru baju songo yai Dr. Batskem ibu dan nang matni hangi bode kortong hakaniga MP by election di Bakcliffe nang tai kinoyalam jong ke parti kibede nang ni konstituensi ban kiwei konstituensi kumjo bak hamtam ya pi kilong kemi kilong pa kisamla katay kisamla shenrang baki hap kibaret be don lang hanggan ita si ban snow ban snap ban na kalyang gajongi ban pen snow ban pen snap shapi ngai mu yu blay bla aya ngai karinyeng karinyot kabajrong tangba nganum kren jrong mantarasni ngan kren likot khendiat nomor be don ru Dr. Batskem nakabenta ban pen shai shapi bar pai babi habang ayeng hangni Hadin ke MDC election ngasngau kemen banyo yang dikalat banwan akan election kakao. Kenmau bamenta kani ke election satang katuk ani benaikan wan. Bat menta lasdang man somshit sarung sane. Don tu baong urang ba yang ha dalakan somshit lay madu ke election ranang kham somshit su kia. Ke election ranang kham smoban namar lakwa bansyur teprat mabe. Nama kani kadaw Pagbabayin ang pipet yang MP election kabujulong barbor, suha bakan wan ka VPP men suha. Artam men suha bakan wan ka VPP, kipat ba kimi bang habot kilong tangkobahan rew puar haduan rew pulai persen. Namar bagi pat ba kim snow thu kay ka kamram jong MP, lani MP udi banle ayu. Henry walar kalau maknatang rew puar ban rew pulai persen, hakini ki artam baladap. Henry na do bami ka VPP kinong habot aka MP election ki kon seduk hinyo pusaw persen balay namakisdang ban skoto ya ka kamram jong MP ban menta kani ka MP election ka banwan kani ka by election jong ka MP ngidey ban poy ban palat ya kani hinyo pusaw persen kabanging lami syakmat ban jet ya u MP jong i banyasat banyatay banyater ha parliament pai ba baye kung bangawang yapi, bagani ka MP election kalong kabakong san hado kata-kata. Babalay baro-baro kisang banyaksat, bag ka MPP lasdang ban klumar jilmod. Balay, kung no man tagi nung pebot kin kiyo sendet ban pebot, naka 100% sa kanyo pusaw. Kiting ladami bon upat ba ban pebot, haka MP election kabanwa. Bangatim skam, bakin don kikatukan nimod, ban ay bay kiat, banay bay kway hagas gitabot knang maging samla ginong ni pantapot
Kita yang thot baka NPP mentah ke rumah klik. Menakane ko badon ka lang po umsning don kita gilang ba gibaw yang ani ba kraw mentali nga susuba ba susngo. Bau chief minister upha. Bau chief minister upha yang malaki yang mali badai banle yo wai sisir lai banai. Badai banle yo wai sisir lai banai khnang babi kipai ba kini iya pi. Mensua bakan ka VPP ngini itari ki MLA tang hagi kali bodon yang taki yedyo. Hanray menta ki hapan rong sakiyaw ki hat. Hamlay bam putharo ladam kwa bam putharo ru. Hamlay bam jado ladam kwa bam jado ru. Namaro balay kadai ka bor ka jong upra. Kadai ka bor ka jong upra ban penlong ki MLA ru kumju ban long ku kirim madam. Baya kata pini iya kejengkela haka sanyi masima haka jelahi jungi borok kawe. Bapai babe kali kejeng kelumar kejongki kelas dang ban wat dong wat daun abun kiliang. Kamtam yung no alam jong ke parti. Kamtam ikino alam jong ke parti. Yang iban kinong bul kinong kersan kam dodon tham. Henry pai babe ngakwa ken ban kentu yapi. Bai Dr. Ricky walay dilalay no makna salandat kilo. Idon hakan kapor, bani pu samrke habo pek ka sahit beneng. Ya ka jinglong ka jingman, jong ka sanyi masima ka jela ka jongi. Idap ta ka jing kermen, ka jing thrang ba ka jing angnut ka jongi kalong. Banwan ra ya ka sensya ka khadar ka bokut. Ngakwa ken ba pinkeli yalde hakan kapor. Lagi Dr. Ricky imla bandon lang bagi ban pendap ya kata ka sensya ka khadar bokut. Hato phim snau ba ka kamram ka jonga ka jongpi. Banwan ra ya kata ka sensya ka khadar ka bokut ka jela. Kasong hanga barapi bang pendap yang kata kajing terang kajing angnut jong Dr. Ricky ngahala de simak ngajong bau blay ula bure no na kasan perhat ban kajing start jong kun benreu panum soto ya kasan dur kajong ublay ula bure no na kajing start jong kun benreu panum soto ya kasan dur kajong namara dang ngini soto no ya kasan dur kajong blay nginum dei su ki breu ngin dei ki blay. Nama kata daw play ula siyemno ya Dr. Ricky ngidam ngid kadung kabut kadung kasta. Henry Haladesh kimak ngong. Baka VPP kan tayo sarkar. Ka VPP ngasaw ta kasaw ka kambyang. Halo. Baka VPP kan tao sarkar haus nam araja arpupra. Nanges ka malade bangin ong hakatakapor ka VPP ka tao sarkar haus nam araja arpupra day namar ka jing klat no jong Dr. Ricky. Nanges ka malade hoy ngamla ban sotho ya ka sendor ka jong ublay hereng adon ka jing ngets ka malade. Pai babayit kanam kaburom boniu rangba ulara. Ontang sa kiway pat kijalangan ya tu kanaya pi baka niya kalapoy sa kiway pat kiri ya ka jinglong kasan himasima ha kajala ka jongi pai babe manta kabiyak hun persya ha kani ka MP election ka David ha preng artli ki party kumbangong bagi don kini kitway baret ki batut halakalanti bagi tut tang sa kaway kaduryaw. Baka kamram jong kata kaduriaw kalong man pengam jelok tangay kaway kalian. Kaduriaw kaday ka NPP bakalian kaday ka VPP. Bak kini kitway ki batuat halakalanti kiday kini kiway ki party. Larabiyong ka Congress, larabiyong ka UDP, larabiyong ka SSPDP, larabiyong ka BJP kiday kijo. Paibabayin ngakwa ya biban penkalmaw hagani ka por. Babon menta kisdang banong baka VPP kani kata ka party kabasukan tobet. Labis mo na baro kilyang na baro ki party kibiyakon na election kin ong bet. Baka party VPP kasukan tobet. Ay lahat mga pinkan mawi pikin dia. Shwa bakalwan ka VPP men shwa. Kini ki party kibiyat trailang hakaju ka sarkar. Day kini ki party kibiyat her kalyang. Bak ka jiyalap election kajong kikalong ka mapodor hadong kata-kata. Kimlaran so banyak kenter nang ta banyak tak majong iwe hadin jong kata pakiat rilang Henry menta kisdang baro pantai khabat sa ka VPP banwat dong sa ka halo banwat dong tang ya ka VPP
na mga takadaw ni Snow baka party VPP kasukan to abet, anda ka party VPP kang jukan to, anda ka party VPP kasupensay. Ya ka jengkan to jung giway pat, bat ikimat kijura jung ka party. Na mga takadaw, pagbabayin, hakan ni ka po kinuwan ban ketik, bat ban pen smith, yang iway piway. Kinuwan ban pen biet, bat ban ketik rung abas smith. Na mga takadaw, pagbabayin ni hakban long ki mahusyar hado kata-kata. Kakamram jong MP kam long ban keren, kam day tang ban keren, hapo Lok Sabha. Kakamram jong MP kadek hampalat banyak kata. Na mga takadaw pinyi Dr. Iki ba MD ba ikren tang hapo parlemen, Henry ikren ro, Henry ikendoro yaki Union Minister baper, ban penpoy yaki city baper. Na mga takadaw, pagbabayin habang ijiet yung MP om day pengijiet tang banong ban penrong yang akin kasi kabit kabakra. Kata kam day tang kamram jong UMP jong kajala ka jomi. Hangni ngakan mau ya kajingkran mga dang ay men simsdam hapo mau kun raw bangaong ngamtip lalong kumbaong lupa kato por. Baunong muna wabyang tam day Dr. Baskham bale maong kumta. Namar bau dew ta urang ba o bala ba ni ijnay. Dew nong muna nakabenta kariba ka jak benril ban syakri ya kariba ka jak benril om day tang banlong MLA, om day tang banlong MP, om day tang banlong MBC. Ngong bakat kapkat bampat poy kata kapor i Dr. Baskham idang yay syakri ba kariba ka jak benril. Henry menta bala poy kapor bala poy ka sibat kaya. Ani Halo. Haray menta wala po'y katakas ba kaya. Uni urang ba, unyang rang ba nakabenta jong abad jong pi. Henry nga smot hamura bandan kibaong. Namarbangaong mga bay Dr. Baskham ide utaw nong muna. Kiong kumno unde unong muna. Ba kumno unde utaw senyang uben hey yakariba ka dyan kamril. Nga smot si banong. Bagi bril kimla ban smot ho ya kajing kiat ho. Jong kakantian kasi. Kibriyo kibat jendong kajimot kajim perkhat. Kipensting tau. Ya kikentian kasi. Habang usin yang uban hay kamot bet ang kapisa. Doon kito kibangay iya kikomensu kibang. Kung noon din tau sinyang uban hay wata sinayarong pajuyo na. Kajing kali kalong. Hato unong hikay. Un syakri ya kariba kajay penriba. Hato unong hikay. Un sinyang. Sakayam lang salang tang lada ay pisa. Hatu doktor unsen yang irim lang salang tang lada ay pisa. Hatu usipay unsen yang irim lang salang tang lada ay pisa. Hatu unong bela unsen yang irim lang salang tang lada ay pisa. Kata kamday kajumot habang usen yang uban hay. Habang usen yang uban hay kam tau tang ya kapisa. Kay mabait. Hari pindapet yung nilurang ba. Ula senyang ula benhei siya kajim lang kasalang kajongi lengba kajing nang kajing start ba kajing osrong kajong u ya bonteli kajing mot kajing perhat jong kikna puli kata ka bering ko kabar kabakam kong san kalong ban kring ya kajing mot kajing perhat mawan ra ya kasendor kabartmay habay day ba kasan himasima apo kajala kajongi bagin jet yak da kinoyalam om da kapisa handay da kanongrem kapaskam pagbabayin kung bawa nga pi, manta kinuwan man penbiet kin ketik ru na basmit bali mo punta. Manta pihapan smot ho kandia. Baka NPP kani katakan National Party. Tusumundon mo pi bakat ka National Party. Kanong don siya mo ya kita kikartong kibalaya biyang banyakon niya ka MP election. Kat ka NPP, kabastensya niya ka dyan na. Hato kanundon siya mo, ikisamla, kirirang ba, kibala, banlong kibanapo, kaparti, banlong kikartong, banlong kartong, kabanta, kaparti, haka ka MP, haka ka by-election dyan ka MP. Kidon! Hanray dahang ni, boong unong tao jirway, bapaw ka dyan la, haka sarong ba hakakrong. Haka sarong, hakakrong. Kiyong ba doon, hadot sangot, kiba apply ticket. Tamaom na banray. Pause ya kabakhatlo ki hapman julik kro yai Dr. DRL Nonglat banlong ukartong jong ka party hakan ka MP election. Pai ba bai. I Dr. DRL Nonglat idi urang ba bre ubadon nya kanam ba nya kaburong. Ngamkwa ban kentho. Henry
Masuk kuaya dia pin soto te babalai ka NPP kahap balik hot nabar ka party banyak kon ya ka MP election. Kawai ka mga kuaya dia pin soto kalongkong ni. Mensua haba ka party kalaray ban pin kon ni Dr. Ricky Sengkon. Kidon kiba ka party NPP kiba beng kiba ho ya ki. Nganot banong bagita kiba beng kiba ho ya ki. Waktu sitang si sapet kim yakot karinyen ka jogi. Henday ki ang kumno. Bang Dr. Ricky unile ayu. Hapo parlimen. Lada umno pan katasoot ulaha pan katamal. Hado kata ki benyu Dr. Ricky. Henry u Dr. Ricky ubreu bajamno barubayay siya. Ya kajing keno ba kajing yay kento usap jar ba penni da kakam. Henry hadien balaklat no. Kisdang ban yaro ni Dr. Ricky. Badban ong baong don breu so kumu Dr. Ricky. Nado kajing stan, kajing syampang, kajing jamnot, ulang tau kentem uken jai. Kiyaro hakata karukong badon lagi ki party kiong. Ladang ijet kartong menta, ngihaban jet yo breu badonnya kajing long kumu don u Dr. Ricky. Balay. Dia nama kali kadau, baka party NPP. Wala na doon makanahado sangot kiba apply ticket handay kidang likhot di Dr. DRL nongat banlong ukartong jongki namar bagi kwa ban penyesiriem yai ban i Dr. Ricky Sengkon day na magani kadal baha bagi yaro i Dr. Ricky Sengkon kiong ba kung Dr. Ricky Sengkon to omdon mihaban wad ukartong kung Dr. Ricky Sengkon Misko tenat cibuan baka party ka don yaw Dr. Ricky Sengkon tang baka basosi kalong bo Dr. Batskam omlong kumu Dr. Ricky. Kata ka day ka bakikwa panuan ra hakasain perkat jong abat jongpi. Banyaro i Dr. Ricky ban ben ni Dr. Batskam bat banyo nujor. Yakini gi arut hakaperla hangno bakya tau. Banyaro i Dr. Ricky kenang ban ong bo Dr. Batskam omlong kumu Dr. Ricky. Ngakuha ban keli ya pi. Kilong kami kilong pa. Hapidon cipong ki khon kidon cipau jinglong. Wat ada ki khon senrap maknaru kinomla bandan kaju kajinglong. Pinomlap yu Dr. Ricky. Barok oi ka perthai pindalin wat pinomlap yu kajinglong Dr. Ricky. Banganot pan ong ro pinomlap kumu Dr. Baskam. Kidon na kajong kajinglong. Henry pat ba bayi kum ki breu ngilaban don da kaju kajinglong. Nilagi don nakajong kajinglong mo kono. Henry hama pipi jet. Yo MP ang Singapore. Pihak ban jet halor kan nongren. Baka jinglong kajong breu. Don gibong. Baong Dr. Batskam na supet to bisui daini bet kiyo. Rakhir umjur kham rakhir. Ta dalale kata karukom demut. Laban su jet no breu baklan rakhir kan tata. Henday kan mau ka jinglong jong Dr. Batskam na pilaya syam. Om day mga super ro. Henday pindawa syam pinsotohi. Hato mental don semo unong rak habo pet yunu dim so bedang don hadim so unong botu so ulong so bajau. Pinomla banong botu so ulong so bajau. Klam na damat yo. Te komjuk pat babai. Hakani ka por kung ngaong ya pinga kentu ya pi kajingyaro jong kini bedang nakalyang persya kalong ban ben jay Dr. Batskam. Kan mau paling ngaong ya pi di benjet halor ka nongrim. Nakwa ba pin kali. Nakwa ba pin kali. Hakani ka por. Haba pijet balay ngaong ka nongrim. Ladai Dr. Batskam i per na Dr. Ricky bani Dr. Ricky i per na Dr. Batskam. Henry ka way ka mapila man siyam makidon niya kaju ka nongrim. Balay ngaong ipi bani benjet halor kaju ka nongrim. Padba bayi habay day berkortong jong NPP nganong kwa ban ben nganong kwa ban kho ude urang ba bodanya kan nami ka burong bot postat po syampang habay jet halor panong ren balay ngong bukta nga kwa ya piki pat ba ba pin keli hato ka jingong jong kertong ka NPP hakani ka MP election habay om man shimsnam bo konrat sang ude Ukraine la thang jwat labam nga kwa ba pin keli hato ka jingong ka jong i bo konrat sang ude Ukraine la thang jwat labam hato ka day lani kalai lani yom don klencho habatang
Dia mga takadaw, pat babayin, ngong ya pipi man pet halor panong rin. Baka kajing ong jong, ini rang ba, kertong jong ka NPP, baka reservation policy ka di banday kakong kajing buwan pat, hato ka nang day, kakong kajing buwan pat, hindi kalakalano. Di kumno ken pin ong banpa ya ka party NPP, kumno ken pin pa halor kanong rin. Lasya ay bantenrong ya katin kasi ay schedule. Namarde ka party NPP kung piyos mo kung isnang maladat. Badai bagadon ki MP na party ka jong ki balik hang ya kaktian kasi bandung akhnit ka bapra. Temantala ka party NPP ka om yung kartong ban kham kai ka baila ban le la da konong rem kam scam. Na makata ka daw pat ba it how jet yung no yalam jet halor ka nong rem. Baka kwaru ban kantu ya pila na pila kwa ikino yalam ki bas kam pidai ban keliru ya la dia dengan daina unong kersang bas kam. Pat ba it kaparti ka yang scam, kinoyalam ki yang scam. Dahil namar badon niya kithiet ki bas scam. Kaparti bi kinoyalam ki long kumudian bilat. Beliau dian bilat u yang scam. Om dahil namar kitran ki bas scam. Dahil namar kithiet ki bas scam. Ban mga ba mapi kinong tersan, ngidi banlong kita kithiet ki bas scam. Manta ka sorkar, kan wanra siapang kata ka roy ka para ka jala ka jongi. Lalu pinsu snap. So tenat banong makajala ka jumi kelakil haka ekonomi kelapoy do nyau pon rewajat kulot nganam laban len bakajala ka jumi kelakil kini kisnam khatway do khalai persen malausnam hamrai balai ka jala ka jumi kadang dai ka jala ka bedok tampat lara ka jala ka jumi ka pot adu nyau pon rewajat kulor balai te ka report pat bakajala jumi ka nyau ka jala ka bedok Mentana kan nyau pun rewajar keluar bidang kam bantip baka sorkar kam kuaya pi bantip ya kan ni. Nakan nyau pun rewajar keluar 100% kadai karam. Kau mut balai puar hajar keluar kadai karam. Balang bisham ya karam. Pihak pensiu ya kasut dena. Nadom lagi nunggu bangang menunggu kam pensiu ya kasut. Bisham ya nunggu karam pihak pensiu ya kasut. Karam kasut baka jela kasio hakashisnam. Pedyo piyong kaknat sa punot kawan balayan. Ha? Karsot akasis na magajala kahapon siyo kada siya jalar sanspa saw folklore. Sisnam kata gaditang kasot. Siya jalar sanspa saw folklore. Kamut masih penai sispa arbu praklor. Akasisngi kamut saw klor kendai polak. Sisngi kata gaditang kasot. Papai pa bayit, ya kan ka government debt. Hakaway pa kakantiyan kiyong ka public debt. Public mo upay pa, debt mo karam. Mo karam upay pa. Kaday na. Karam mo sa upay pa. Kakong kasensa sa hajar hatway. Kilong yen kibadon hakajala kajongi. Kilong yen kibadon hakajala kajongi. Ngan supulit nang gunong yokiong ba ngabalan. Kilong yen hakajala kajongi. Hawar hajat hatway kadon kumbasan lak arpaw tuli kilong yin. Nama kumong Thomas Sowell economist joka US uang bakani kadi karam jong pat ba. Arajat hatway ngidon sanlak arpaw tuli kilong yin bat nantang ilaban kot syakan rew lak sanpaw tuli kilong yin. Lalu bisyim ya kani karam. Baka sorkar ka syim baka don. Mun man la kalong yin kadon ya karam ka basaw lak handai pawaja. Man na kalong iyang kadon niya karam kabasawlak henday pawaja. Kaya kaban jala nangingam laban siya karam. But nyuma kaong namar kata. Wat ang balgawan kabibipila siya kanum siyamram. Kajala kabarit ngihap kan siyamram. Henry ngihap kan pet hangnong ipenot ya karam. Na mga takadaw makuha kan kali na pikipat bate yo piong bangabaran. Pai babai la ka jingkiu ka jong phi ka kiu manus nam khatway do khatlai persen bakaram ka jong phi baka kiu khatsan do khatra persen malaus nam hatu nang dong ya tu nang ruspa na nang do katakin ka jubat pi nang ta pai babai ngi hapan tep sanungi pelut ya kan kadang nganai nuksai pitang artli kadon gawai ka entry point ka bodon po umling ka bodon do arklor san paulak Naman mga benta benuan raya kan marasas mereka kot ke omlong hapan pen prano itu kacintay. Kawai kacintay po pulo kabusis paklor, kabong sis paklor kamut basipaw charlak. Latay ya kata ka building,
lakhot ya kita ki Union Minister na Shaban penwan at ribon hari matala jan sisnam kata ka building kam terekam. Pai ba bai ko mga ong ya pila dan ngingiwan hakabon yung ong te banginong siyem ya karam. Ada ngideban pelut ya karam nakabantaban penni pagpagkentiw ya kajungyo jang kacala. Magkentiw ya kayo pakot jang upat ba. Pai ba bai lang ong kumta sa sisien nga kuha ban ong ya pi. Kakum ka CAG report. Pindapay haki hospital sarkar kajongi kiduna kidawai haki hospital sarkar jongi nado real pulai hado 90%. Kaumot haki hospital sarkar jongi real pulai hado 90% kem don dawai. Lek kai mapi haki hospital sarkar. Yo piong bang sulam le yo piong bang sutaunang bang nangang. Lek mapi haki hospital sarkar ba pinlap dalade. Penlap dalade la tu don dawai nem henre pulai du 90% tam don dawai haki hospital sarkar nang taki machine henre hadu 6% don nilai kiwi ki caka boom don machine mansumar yo piong bisa sisian ka kena cepat balan kadai na CAG report namar pindalai ki hospital sarkar ki doktor ki jongi kilong ki basta ki nurse ki jongi kilong ki basta rela ka sarkar kam penbiang kay ken kan manja kay kadao bakin kuha pan penbiang namar lada biang pimnong kamsu te banang likrom namar kata kadao pat babi ni hapte ban musiar na kalian ka jongi ladi ong makna ka roy kapar manang roy tung nang roy bapa tung nang par boleh ngong kumta, pai babai nga kuha pang ras na kaway kapanghang ni. Mantaki bon kibakan no, bakibakan tho ya ka party batong baani ka party nakaborti blue mantala poy sa saka. Gitu kyo. Kajanta mo. Uwe urang ba, uwe kendo pa ngamenin. Uang mensiski. Uang ay tikan keren ka bakikran. Lagi orang mungkin pernah berti peluru aikin keren. Lagi orang ajan tamoro aikin keren. Lagi pernah kesentek su aikin keren. Maka dia kepisah ke pat ba ukwa ban senya. Pat ba bayet na kwa ban keliya pi. Laga pi no sa ka party si power po ka. San spa si spa. Hato pi kmi ay naka party banong banay kam kontrak ya pi. Hato pi kmi lenti ay naka pi banong nga ay pi san po bin kmi lenti banay kam no ya. Pi kmi lenti kung kata. Hari kaya ka mabikmilang ti, bikwa magkmilang ti, yakasan siya kakadar ka bakod. Lalo pa ba, ukwa ban ay balipin kang. Hari nga kwa ti man pinkan mau, yakini ka bakanto, yakini ka banta. Balipin pet kang silyang kaman. Balipin kap ka silyang kaman. Pindapet ka kung naka-website yung ka ECI pinpet. Kani kalong ka-donation sa ka-party. Doon ba ay si power po, doon ilong kami, doon inong bela. Don inong kuit, nong di kuay dong, don inong di tempo, nong kidong, don kinong di dukan siya. Kiyong siyem kasan po kasispa. Minsan niyang nakapag-party na makinget, makisya niya, makanaman raya kasan siya kada kabakot. Pagbabayit kang kwaban kaliru ikilong pa. Makisama siyang lang. Don no urawan, ubalit kway hakapong, bat ay jingbam baran, bat nung kamilanti banyo daw ka? Don taray balong kung tawrawan ban banlet sa kapong kuway do ka ban ay kajung ay ban pang-up daw jing bambarem babang kamilang ti banong yo ba kin kuwabet yo do ka baling ang kumta pindapay ya kadonation sa ka NPP kidon kibadoniet daki folklore daki kror don badoniet daki paulak nakuha banong nakuha ba pintip badon kisimen ko company kibadoniet life sanlang don kibadoniet sampaulang balai te pin konyo yu pat ba ubadoniet si power po pin ka henry tempet silang kemat ya kini kibadoniet live sanlak sampaulang bat lada don kini kibadoniet live sampaulang hatu kan sudah kita donation kam klaim kan no jing kemi lenti mantara to sarkar kan no banong banganong INOC sa kisimen company andala sem ya kepisah pat ba baye hatu don kita mo kita kibrir kibantunya aku sanlak kelam kanon mo kemilanti lai paulak sau paulak kini baro nganong dari bangaken tho kare nga susuba balada don nunu brir uba donation arpusan san paulak ban ong kelam kanon ko kemilanti tata mo undon klen so la batang do
Hari kini ke dunia kita gaji kemilan ti bangan aikat ni abad bangan syem. Ya kontrak nak sokar. Lalu dah menunggu ke jingtai, lalu umna benten, lalu ke jingtai kamlong kat pung lamang. Hatu ke sokar kan not benong ye. Mental kan not mo ke sokar benong ayan usi. Ya kisemen pelan lalu dunia san paulak lai paulak. Hari balai pipet tay ke pipi ke baai si pau tingka at pau tingka, si spa tingka aspa tingka. Nama kata kadang pat ba iet ngakwa yang ibangin husiar. Baban kentu ya piwai haba pimi baban let abot. Kan mau yo don na pleng jong pi ke bas house kam ban job ngitep pengin job be. Hon ngitep pengin job be ning baga jingku ku jong play ngitep pengin job be. Handai nga skwa ban kentu ya pi kendia. Wat ong ra bangingin song be no hayeng na maka party kala job lupa nganong let abot na markiwai kila let hab. Labi ong kumta lalong bong tu khna. Nganong let hab nganong let ho exam ra ngan pass be na maralit ho kiwai. Kanong laban lang punta. Na makatanga kanto ya pi na kanika hinyo 100% ki bami palit bot. Sngobha ban treshitom. Sngobha ban penlat ya kapor ka jong pi bagani ka jing thapot kan kel adok thapau 100%. Lani khandai 4%, lani 6%, bat hangta klumar thlem. Na makataka daw kanika election MP manta kandai bi ka je khun namta arjar akupra. Namar kanika daw babaro manta kisdang ban khuslai. Namanya ka daw bumenta kisdang bantri sitom ko mga ongepi rungyo habang day ban rungyo bamput haro habang ju bamput haro maka ka daw pad babayit kidon ki baong ya ka party VPP ban penkon noy ko baong iba hibing menne ban penkon noy ya ka party NPP tang hapo khana para ngako abenya thuk khana ipi kani kawai sasan minute dongdon kan mau bakan dia kan nam ka burom ka jala ka jongi bagi jet ikinoy alam khalam ka pisa kam kot ta ka jala ka jongi kala poi shaki be kiriru macam snam men badang doni Dr. Ricky ipha yang a sopo Nalanda University ka bodong po Bihar banya tai banya ther bagan muria merjumut wat sipau tuli kiri habai dei bakam kakam man penroi shaki thai nong kendo Hakata ka session i Dr. Ricky ide bangkran dan stop bak nga di bangkran na syai janbi. Hadian i Dr. Ricky bladap bangkran i Dr. Ricky ilet no na marihaban be si kiwi pat ikaw. Hakata ka por damiet por bangi banja udon uwe usam la bawana po Philippines. Ubatray baru presiden jong ubatray po office jong presiden jong Philippines. Nang tangay don rubat armut kinong Japan ki pangisong nang nuta. Ngadang ong yaki utay orang bau bang legit nila penjok yang uklam kapisah ka jala ka jongi kiong kumno kata kalaban lang aba Philippines tang mayor election kawan pulor do khasaw pulor kiong laban ne pai babayet uniaw sama na po Philippines uang balala kata kalang kabasisya lala kata kalaban dia po Megalia kanni ka di banla ban dia po Philippines ukumjo nama kata daw pai babayet kaya ka pangile apo ka jala ka jongi ka numpot tanga ka jala ka jongi hade ka ne ka nam ka burom kan yai ne pateng benreu ka bangwan kan khana kan porong ya ka ni ka rukom jet ka jongi ya ki nong mikmat cha yeng dor bar thawan nama ta ka daw pai pa bai da ka jing sok hiang akan tu ya pi ka ni ka por bal phithap ya ka bot ka jong pi om dei ba phithap tang na ka banta ka jong pi phithap ru na ka banta ki tu ki bang padlo kan thap bot nama ta daw kin bon menta menyamastam kadang i menyamastam kadang i bagi don kita nagiwe perkilang persyak ki edit ya ka video ka jonga ki edit ya ka video ka jonga bat ong ba ngaong namar ba kakiyo kamar bam kamardi ka jala ka jongi day namar badon kini ki check gate jong district council handre ka jingkran ka jonga ngaong kini ki district kini ki check gate ki babian handre ki wengno ya ka jong bian ki botang district council ki persyang banyalam bakala pai ba kaya namar kata kini kismi ki banwan le phindang bun ki video banwan sapi ka jingkran jong Dr. Baskam khamtam ka jingkran jong Baarden kan mau pai ba kaya bandon ka jaka jong Baarden kamlong ka basok ngakan mau ka por bakhlat maka jingsun jong Baarden kalong hado kata-kata hapor bakhlat i Dr. Ricky don kita kinong persyam lagi we paki party ki ong haka jaka ban khlat u Dr. Ricky la de bang khlat u Baarden hado kata ka podor ka jinglong jong ka chat benreu ka jongi nama kata daw pagbabayit nga kwa ban kentu yu pira ka man siyang kabasmok ya kaya ka ban jaya ka jala ka jongi la dangim yo sosyo ya ka sur jong Baarden
Kaya kebanjaya yang ilang niyo smosu ya kasur Dr. Baskem. Kaya kebanjaya yang ilang niyo smosu ya kasur jong PPP. Karai kesong hanga patapi. Na mga takadaw kublay sibon kublay siya mo na kabanta ka jong kapor ka jong pi. Bangangets kam. Bakom bangiyo ya kanam ko burom na kanika sinong kaya akan ki election ki bladap nantaharu. Hamtam na akan tu na kabanta ki bayas na yengor kumjo ki bangjumi pantakbot. So bahaban mi isakmat bat pan sisanya apa parti ka jong ni. Ban wanra ya ka jingkala hakadong kathan bat komjuru na kabanta Dr. Baskem nganganget halade. Bay Dr. Ricky lale katto. I Dr. Baskem inang nga balik hamba ya ka ka bala jule kudai sibon kudai si ajar mo haupra Haupra. 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 Ay nagajanmit. Kasaban ayo yung pura kandat. Berapli negala penalti ya kaba. Ini dan akan nega senong kebi dijopi ya kaba ginyo ban pensai. Ya kanong rim kamat jong ke Voice of the People Party. Hawi day bat kaniga by election. Bat rukun johi. Hawi day bat ke imlang asalang kajongi. Yang ini janwit kesopa banai kublai iba Bill Clinton wan kari bolong u shongkro coba ni kejelang bat kumjuru bolong u MDC nagane constituency kajongi tigai kublai iba Livingstone Karpran bolong u MLA Jogo Voice of the People Party nagni nabaru pinang constituency idei rangba ibang ada banga buram ya kajing long rangba kajongi kajing dan kajongi ha party ka long sya kajing singan but I'm in siningi kong kibarang kham khna ya ka bangin trei nagamanta ka imlang kasalang ngai kubleiru nagamanta iba kram song ibalong nong yeket kam te marung mau ko kedro constituency iblay pelaj ka por kajongi ya ka bandon rekat hniga meeting ka janmit ngai kublei de iba aksan dasai moi iba ladon rekat hniga jialang iba yakit ka mongte ha nong thumai constituency iba Delhi lingwi iba don hniga janmit ru iba ibana cliff kublei siboni jindar ka jopi but kiwi ki nong ket kam joka party hniga constituency but kumjuru hakiwi constituency biya la pelaj ka por ka jongpi ya ka bandon hakane ke jialan hang ke janmit tenga so ban ai kublei kerpang ikong Martina dingdo ibalong lalong kumikimi jonga ibalon hakane ka jialang ibra shongla sa ke sinong kublei sibur wa sewi ai bangat ai kublei kerpang i fi lamar ki ya susingan ba fi don fi tenga janmit Jadi aku boleh keba kam kerpang kadai ye pi ginong sok sunong jogani ka sunong moren rei nadu ki long kwi ki long pa ki kon sama bagi ni beron ki het ki berit ru ya ka jing pelat por ka jong pi ya ka ban wan ya ka ban sngap ya ka e ba ni don ban kren e ba ni don ban sai aga ni ke jarmi komba i shongkno jogani ke jelang ya ong bagi pai ba kiron kam ya kapan yo ya taka jing tip sepang jonga kindiat kensoi dengan ya penito iladi yang ada go plate pe kerteng jonga di bat skammer bo ngadai nang thi nasnong maurung keneng bat ngalasa mensua hang thi hasnong nora hanong peleng nadu snam hakandai spa kandai pun riu hadu snam arjar kan riu Shua bangalay sa antay hanong tumay. But minta nga sa lang hantay hatang sling kada gusnong jilok jonga banga sa lang ng tumay ru. De min shua kada shnong molun rei kamde ki shnong ko patumay ha. Nabar nga itu itaw ya kiba shikur banga kiba don nang ki shnong kiba kuli lang banga but bangi ya don ng hanong ra kasi kwan ka siya sa shnong molun rei. But haba kibriu Kiyong mga hipijat nurbo hiday na maulan ray ikali yung mabday na maulan ray de pili yu berkinang maulan ray ong yilay sikur kiba jat nurbo maulan ray habang awan ong ikata ngamot bangan ong ba nganganday MP jong kimerbo ba na maulan ray yakatang hindi ba zutu siya nga haba pijit yang abang long MP ngaday MP jong baro kinong suksunong Jong kasilong parliamentary constituency. Ngamday
ukertong la dengan omdei to MP ubambi kemat tang na kabenta kawai kasnong tang na kabenta kawai kabalang tang na kabenta kawai kakenhun tang na kabenta kawai kathan Henry kan long hi kortong bat kan long ru UMP haba pijit uda UMP ban pet lut ya baro ngalong uta ban pet ya baro kibadon hakan Shillong parliamentary constituency but ngalayo bantray hangthe harimbai Presbyterian High Secondary School menshwa hathia East and Hills District katu ini benai shwa bakan late bantray hangthe ya Synod College kumbakan biusnan lebeng tu hausnam arajar apulai ngalayo parben hikai hangthe Hanoi East Stand Hill University but kakwang ban ya tho ipi India ya ke jingye dei jonga bat I Dr. Vicky H. Sengkon ngalai thu slam bhai but a prank ki the court to the voice of the people party ngalak ham itho slam tam day ya I Dr. Ricky H. Sengkon overlong unong hikai jonga ela yo ben hikai yang a slam khakandai spa khandai pundai ini hikai ru slam araja but arajar iwai but hapor bangsa hanihu hapor bangalai MA ngasa hostel yang tei iseriki idei unong pe ya ka hostel kaba ngangadon anda ngalami nanihu balio banik turai ngamju kami kendu shui I Henry katu ke jinglong snowrit ke jongi katu ke jinglong hok ke jongi katu ke jinglong shisur ke jongi kada ai men sim yang kum ukna sabla berngasai kinma ngasai burom yi but hadin habang alayo ban jadon benta ban I haga voice of the people party gara sukmen shibune ban ganong ye pi pai ba no lo ga jingkersan ga jonga ya ka clean politics ka ba iba arden ialam na lo ga jingkersan ga jonga ya iba arden kau da go ba penlong ya ka bangan don haga voice of the people party but ya ka bangan don haga kam san hima sima kadai ga jingdon jong isariki Habadon me I ngasngo shingan habadon me I ngasngo shania but habadon me I ngasngo bakadon ke jingkermen ya kalawai but nga join but the VPP house name arajar atuloi ya kaban seng ya ka kalong ban ai ga ketiga mon ga ketiga diang ga jonga ya isariki ba iba arden ngai iba kini kiri orang ba ki don shisha ba jingtmu ko baban naga benta ga imlang ga salang Hawai ba adan ikot ya kaban ya turilem ngesno ba kadai ke kamram ke jongan ya kabangan mi chakmat ya kaban ya snok tilang ya kaban shakri ya ka ri ba ke jaj ben riu khamtam habang elu I ba kumno ka sarkar ka bang idang kmidenti bakan khamlong ka ba pher ba kham a ke jing shakri ba bha naru usnem arajar ar khapra bakani sarkar MDA kabalayo kan shimni ka bor Henry như I ba kumno ha ching tho ki kot khobor như I ba kumno wa ka kot hamigalia kala ken tho jor ya gani ka sarkar ha như I ya ki kam bom sap ba ka jingle jubor ba ka jingle shiriang jong gane ka sarkar te kumta gane ka jinglong ka penlong yang ya ka ban don ka jingle kli ya ka ban mi sakhwat ban ya don benda ban sing ya voice of the people party bat ban ai kita ka jing sekri na ka benta ka ri ka jaj ben riu da ka bangep ka kersan ya iba aden bat isariki ya ngam sem join siya party ngam sem don benta ban sing ya voice of the people party da ka bangat mu ban yele election hoy isariki syaiong ba don kam ya pi bat schem ya ba pin mi sekmat na mar ka ri ka jaj ben riu ka don kam ya ki riu ki ba kum ma pi syaiong yang syaiong I Bangangan nomire election but hakataka por ilalong kumu MP ban pinkot niya yai ngong ba ladana yele election ngan yele tangi ke MP Henry kamot bat bang akwa banyele MP ngongi hi ilalong MP ban ngayai kersyane pi kat opitang yele election pi kumu MP ngangan mi be sakmat yak ban ai ke jingkersan ke janga yai Henry katakan jingni jonga sa politics ya ka ba yan ai ga jingkersan I
Hose kan lek long penban da kumni har bau blei la ibit no ibit sim tang si tempo parti kala pha ya haba parti ke phai khwat sanga ya ka bangan yele ya ke MP election ya sim ya ka da ke jing snurit ya sim ya ka da ke jing get kli bat ke sim ya ka da ke jing sukhya ka ben sim ya ka ban pindat iki kam ibadang sa ka ba I Dr. Wiki Ejesen ilas simti bat lastang bande ya kata tiga kamram go jonga da PV pai ba P ibet banjit ya ka voice of the people party sai sen pat ya ka ban pha yu MP sedal hi ya ka ban yo ban pendet ya ki jing angnu ke jong isariki habang ya phone don ting teng ni ya phone di pe isariki de ki kenta but haka jing kan ke jongi isariki sai ong ya kani hanga yong batskan ya kanu kanu berdei banle ni dei banle ya kata long kar balong ya berdei ke babha banle ni hap banle Henry ya kanu kanu basniu but ya kanu kanu bang nyim dei banle nyim ju dei banle ya kata ke ba I sekren bakani ka long kum ka kintin ka basa haka donut ke jonga Barangkin mau habangi frame ya ka manifesto jo ka parti hasnem araja raksa nabar nganga don binta yak bantau ka manifesto na ka binta ka election MP araja raksa jo ka parti ila thau ki ei ki ba isari ki in yo banra sathe sedali ha kapor hakasgi ka ba in klat no sigenta shwaba isari ki in klat no yadang yadep ban phone ya ka ban kren ya ki ei ki kam ki badang sateng ka ba isa impart yo ban ra sathe sedali Henry ke ei ka baja habang ile kut ban yakan do pat haga at mulai tarik jong brai feb ban ya kren ya ki mat ki issue ke bang idang hap ban ya sim ban ya ra na ka banta ka jingam to jong pai ba jong ka jala Henry har ta ka janmi ila yo ban club no but kadi ki jing pen ya jong brai ya kata ka pangong isarki ki kita ki issue ki bang ilang hap ban yara sedali menta ka hap ban harga terpeng ke jonga tada pi pai ba pi bet ya ka ban jit ban long kumu MP na ka ban ta ka ni selok parliamentary constituency ka kwa panya kren khen dia thang ni ho kini ki riurang ba ki bla kren aswa jonga ki kren ya ka nong rim jo voice of the people party but kumba iba harpran iladep kren iladep baniatho ipi badon ke bakali balai ni hapan seng ye voice of the people party habla don lapa ki wei pat ki regional political party ke ke bapen long yang ai ka ban don menta ban seng ye voice of the people party kalong bakani ka party ka yang halor ka nong rim ka bapher na ki wei pat ki party yang sai ong ni lalang yele election kumba yele ki wai pat ki party lagalong ki national party lani ki regional party kita ki sengru no ka bangyong laring hapan yele election hi kumba yele maki kamdon jingmut ingi bangin seng ye ka voice of the people party niladon shibun kita ki party ye ki jala ke jongi hagaji seng labun palat natakalang don kamshu ban seng daga wai pat ka party Henry baleng don kam ban seng ye ka voice of the people party kadai na mar bang isngau tho baga lenti ya jong kini ki wai pat ki political party kam dei ka lenti ya kalaba mentoi na ka benta upai ba kam dei ka lenti ya ka babha na ka benta ka imlang ka salang kam dei ka lenti ya ka ban wanra ka jingmentoi na ka benta upai lang jong gane ka jala ka jongi hawa phi pe ye ka komile election ga ki jala ka jongi yo iba kumno ki penlong ye ta ka election kum kata kapor ya ka ban ye di ya thi ya kishim priyakti ki jongpi hano pentep ya no pentep labon ba shu je da ka ba ai da pisa hoy ngam oma baro ki ba thep bot ka por ki rong kumta Henry ban job na lor kini ki papli ki bat hep hop ikabut ki jongki ki candidate ki sayelek ya kawan pe ya ki no ki bakila ban thi
ya kabut nang bakin job ya election. Berkait ke mga kwa panong ipi. Hawan ini sim ya kapisa kapor election. Ngidai benkin mau katu kapisa kami nang lu ngihapan bu ya kata kajingkeli. Manu ba ay ya katu kapisa. Menden na pay nang syongka betiway iri orang ba. Iyong bodon ka wing bro menakan ke MDC election. Utarwa kum ni iyong ba. Tuyale ya gani ke MDC election. Ngan ay ngan kersan pi san pulak tingka. Batlada kamdap kita kasan pulak ru. Ngan nang ay susu nakabenta ba pinyele ya ke MDC election. Idai ri orang ba ayong ngan amtre benile election. Dan bak kersan kisah pi namar lada pi kersan pi hang bakut ngap tre nakabenta ka jompi. Ngan tre nang matau pai ba ngan tre nakabenta ka jompi. Tiyong ba hadir balakut ta election MDC ile. Iyong to ay pisa kaliang ya nam de ay pisa kaliang IA ay pisa yang ada karam ay nga arlak. Henry daw orang ba ubraterwai even ay san polak for election. Hagat kasi ang ngamdon pisa ban ay pi arlak. Namar balay namar umyo nong yagban ay arlak na ko ayram hindi ban ay yagban kersan haga for election ki kroy ban ay wataken polak bat klud ka. Kaya ke mga kwa batil barbo hang ni galong ba. Habang isim ya ke pisang ke jongi haga for election. Kung mga laong man ya galong mangintip nang no katu ke pisa kawan. But iba kraw man ya ile to. Ba kumba kala jia ya ke way ke party. Niyo iba ladon ki company snack dobilak ani ke jala ke jongi. Kiba no ki polak siya kani ke party. But haba ka don haga buwan ni iba. Kung no kani ka party, kaya le, ya kaban ay, kata kalat kalinti, ya kini ki company, ya kaban siya, ya ki karkhana ki jongi, hagan ki jala. Bagay ka bang ako ba nang kolong ba? Haba don ki ba Christian, ya kini ki party, haga por election, ya kaban penut na kaban taban tiyan ki bu ki jopi. Kini ki ba don haga bor, Kinom train na kabenta kajong pai ba Henry kin train na kabenta kitu kiba bay ya kipisa kajong ki kaya ka ba kam suma ka lang ba kiba bay tingka ka for election ka nung ipi day tang kibriw ba nangani Henry kideiru kibriw kiba naba layat ho yang house nam arajar arpulay haga for bile election nemali hang ke jala kajong i ka way ka party reulum nangani Kalayo yang taka jingbay tingka nang tien asam. But kalay don ki company kiba nang tien asam kiba bay tingka ya kata ka political party. But habar kolong kumta nganong ipi. Kini kiba don hakabor. Kinom train na kabenta ki brew jo jala ke jongi. Kin train na kabenta ki company, kin train na kabenta ki brew, ki nong kai ki businessman Kiba ay tingkaya ki hakapor election kinom tresyo na kata jok pinamar ya pila de bentit hakapor election kaya ka bajya ka long api menaki hindi por bakumdo ka sarkar nga ka jala ka jungi kaya le tangban bu penda ya ka kendaw ka siap ko jungi ya ka jingdon jing em ka jala ka jungi ya ka bagian ay company kiba sabat batadon ka way ka company ya ka ba kalalik bu Ya Chief Minister ke jongi Hangapur bulan Arunachal Pradesh berkali jong kita ki businessman kita ki company kelas akem bat kapisa siklun hang ta pai ba ki so tho sai kei ka bajia ba kei ka mga kwa ba nong konong ba ka voice of the people party ka snow tho sai kinong yala maka voice of the people party ngi da snow tho sai ba ngin la ban ai ta ka jing sekri ya phiu pai ba ubom don kata ka spa ka pho Ubom don kata ka jing don jing em ka ban kersan hangapor election. Ban ay ka jing sekriye pi ngingin nam don pendon kam ya kapisa hangapor election. Kata ka di ka nong rem ka jongi. Bagi pensyong nong rem ya kata halor kata ka tepriu teplay. Kata ka rukom sensya ka khalar ka ba tepriu teplay om ka ba tep pisa. Hele ingin ay tak jing sekri Ya kaban ay kasing bahana kabanta upay ba. Bag nanong ipi bantit
ya ka vote chung ipai ba ka por election kladel pa ka linti ka babakla bat unu brio hi ubadon ka jing perkhat ka babha ha ka jing im gujong unum kubur ya kum kata ka jing le satang ki brio ki balam don ka jing tmu ka basneu ka bagin ki bagitre bat ki kubur ya kum kata ka politics lagla ka voice of the people party ni mi sakmat ya ka bagin ong nginyale election kren pisa but kumai ba khramane ila kren kani galong kakam ka ba phla ka ba om ju chia koi ha kanu ka politics jong kanu gari but om ju donru ka political party ka ile election kren pisa but they the voice of the people party nadara kini ki badon ka bor ka benta kanong ipi idas ngau longwer idas ngau jenjar ida kuslai hiru kumno banele election persya ya gani ka voice of the people party ka bayad ya gani galinti ka ba om judan bayad but ya kani nila banle dei na mar ka jingkershan ka chongpi upai ba ka voice of the people party ho ni don ka jingtmu ko ba ni so tho yak ban ai ka jing sekri ya pi upai ba dei tang na gani galinti ka galinti ka ba tempreo te play ka galinti ba pensyong nong re ka hok kasat Henry la nakapday ke jingkershan ka chongpi upai ba Ginam poi say ru. Iba arden inam long ay. Isari ki menshwa inam long ay. Ni ginong yalam kiba. Dona ka party inam long ay. Lam da day ka jingkershan chongpi upai ba. Nata daw nga kwa ban nyen thakti. Nakabenta upai ba kentop. Ya ginong jong sinong jong ni jala. Ya ba ni long. Ya kani ka jingpu ka party. But ngada sngomo ya pi upai ba. But ngada don ka jingai namar ka jet ben riu jong inga sai ong ka de ka jet ben riu tip lay kam de ka jet ben riu ko bom tip shu ka kor ka buram but ka ting tip lay nada ka daw ha por bagi sangi ka voice of the people party asnem araja ra huai hawa ki don ki nong thot ko bor ki bakli kumno phinyale lada ye phinle lada phim job election ngong ya kata nisanya hakipat ba bagi ngai bagi pai ba ken ai ke jing sekri bat ngam ngai ru bagi pai ba jong ka briu nyuk trap jengi kilong ki bri ki bom tip shu ya ka hok ka sot ki bom tip shu ya ka e ga badai ki bonom tip shu ya ka nuk ba pha bat ka nuk ba sniu men shwa ha por ba ngam pat don ha party ngam pat don hi ru ka ta ka jing thmu ya ka ban an seng ya ka voice of the people party tu ki snam arajar khat nyau khat pra hak bangi pelong yang tadi jinga keren hak panel discussion ki bon ki breu ki bahag itu ki snam ru ki keno yu pai ba ki ong ba u dei ki u pai ba u ba pelong yang ki nong bi khmat ki jongi bakin bam sap dei namar ba village pan ki sa hak por election ki keno om dei ta ka bang yeron hak panel discussion hak tv henry layo iru ki jing tho hak kot khubor ba kumno kini ki bathok kot khubor ki break bala nang basta hendrei kumno ki kren ki ong ba ni yo ya ki nong mikhat ni yo ya kum ke ka sarkar ka bom trai nam tau pai ba dei na mar bo pai ba u hikai ya ki nong mikhat ban bam sap ngala nong i phi ta kapor habadon kum ta ka jing kren nga sai ong ngam slow ya hab jing mot khen dia ru ya ta ka jing kren namar u pai ba usha hikai bakla nganga sai keren ya kata uno uyalade ubelakam uno beri ubelakam yalade bau dei uno yalam udei ban sim ya kacing kle habayo i bakadon kacing knor haga imla kasalang un penbet ya kata bat un hikai ya upai ba ngangam don kacing ardatin balada mi ibriu lada kini kinong yalam kibelakam yalade ban baong bagi dei kinong yalam ada si sim sisa ya kata ka jingit kali ya ka ban ong ya ka badai kebalat upai ba unsur tho ya kata bagai ke ba ngada songo kolong ba na 20 million ki badan nak jela ka jongi ke don lagi pholak ki brio kan ke jela ka jongi henry ni ayo yo boleh bani ai khum lei ru i ba aden beri tang i ba aden i balanut ben mi sakmat banong ba ngin yale yak election lingba kata ka politics ka bakhoi dan ka clean politics
Hoi na takadaw no ipi. Kamlong ga bafla. Kini ki biale election da gani ga lenti ba juthit ya ga bot ki pai ba. Bang supin bit ki pai ba. Kinda wit ka no ipi ya jing don jing ba aden. Kumala kren mene iba khra badan bong ba ka bot ba khla. Isari ki dan bong badai ban khla no I ba aden. Kalau ka igi basusi hende ka jing shisha ba dengan no ipi. Bai ka jing don jing ba aden. Kadai kum umau chen thot uba khrau e ya gitu ki bakwa ya kaban sim gabu ya ka jingim jogi pai ba leng ba kita ki policy terekam ki jogi ki ba ki le na kaban ta ka jingmen toy jogi simet ten ring is so na kaban ta ka jingmi ji ba adan iblam not ban bi shakmat iblam le keleng ya kaban persha so pai ba ya kaban ong ba ngin ya le ngin ya da kana kalenti ke clean politics ya kabangin ay ka ching sekri kaba hok kaba khuy sha upai ba men shwa ban mi ka voice of the people party bon ki pai ba kim tep kanu MLA ugo scheme kum nu pen ya ika scheme na kabenta upai ba omdon jing tep hendai da jing mi cho ka voice of the people party ki pai ba ki yo ika jing sai ki pai ba ki tep ika kamram cho ka sarkar ya ka ba ka dai ban le na kabenta chong upai ba men shwa ban mi ka voice of the people party but what again ban mi ka voice of the people party kidang don ki minister ki badang kren ko kiong ba ka VPP kala thau surok kat no kilometer hadu kata kidang not pan kren nadadano kalian jo ka voice of the people party niong manu balong PWD minister long ki de khat ko VPP ne long o minister ubadan ha ka sarkar namaban shna surok kadai ka kamram chung o minister ni persya sa ki pai ba bagi pai ba ki yo ya ka jing sai nadana i ba mena kini ki por ni i ya ka jing kulma jing mot chung kini ki bri ki badon ha ka sarkar ki ba ong mo pai ba ula ki wang leng upai ba ula sha ya lambakla upai ba ula shule shongshit upai ba ula ki buhur ya ka banjit ya ka voice of the people party hendai ka ei ka bang ikwa ban ya tho ka long ba ngim semi ka yu pai ba long tu long ki ba ki buhur ngim semi ka yu pai ba long tu long ki ba shongshit ngiyong long ki bre ki ba sung tho long ki bre ko don ya ka bor ban bisa long ki bre ki ba sta ba ngai ru ba phi long ki jing tha ki ba kodor ki jong play ki jing tha ki ba tip ben pen ya pher ya ka nu ba dei ba ya ka nu ka balai ba ka nu ba bha ba ka nu ba snew but nata ka ko voice of the people party ka wan ya ka ban pen sai sha upai ba om ya ka ban ya lam ya bakla ya upai ba nata na upai ba na kalian ka jong aku mga ong yipi ngim kwa ban ya lam bakla yipi upai ba nga ba nga yang ni election MP nganom ay kita ka jingkular ka ba ya lam bakla yipi upai ba ngani tho yipi kidon ki bakular ki bomba lada job MP mga lada job MP yu candidate na kani ka party layo bet ya kata ka jing penrung ya katin khasi ha ka e schedule kinor ban kran kumta ka ek bang kwa ban ya thu EP kanong kumni kani ka jing ki penrung ka tin khasi ha ka e schedule kam nei ka thammai ka dei ka balare menshwala don ka sarkar congress ha Delhi Ladon ki minister nangni na jela ka jongi bat la ka jai penri ku jongi ki badon hang thi Delhi hang ni jela ka jongi ru ladon ka sarkar congress ladon ke jing ki men penrung yak tin khasi ke e schedule henry kimla kawairu menta kani ka sarkar ham megalaya ka don bat BJP ka don bat NPP ki ba don haga ken hon NDA dan akan National Democratic Alliance. But naga di kakinhun, naga party NPP, ladon UMP, ubalik ngrius ne menshwa haraja sabha. Kani ka sarkar ka badan hadali ka di NDA, ka sarkar badan Meghalaya ka di NDA. Kira don la pa UMP, Henry kimpenla ban urlong ya kata ka jingrung ha ka jotin khasi ka it schedule henry minta kiwan ban ong la da pinjit MP na ka NPP lati kena ban yo ban rung ha ka ta ka it schedule ne ka kredit ka bapra ka nong ipi
nganom nut ban ong badalalit long MP mangalat kena banyo hindi kay ka banganut ban ong kolong ba yen troy sitom yen ya yebudin bat kani kecing yebudin kolong ba dei ka bangin try maroy hindi nya trailem bat kiwepat MP kiba mi na kiwepat kijat penriu kibadang yakendo yakajing kumba yakendo mangi ngam tere ban kulari ka beneng ka kendo ko nang ipi hindi nga kwa tang man kulari ka ni ka long ba ngan ai ka ta jing ken ka ta accountability da tin pharing ka kwa ban bo ka ta kantin ka ta responsibility dan ka ta jing ai jing ken che pi pai ba ya ka ba ngan ai kum UFP ya ka bangin tere kay ka ba kwa ban ong ipi kay ka ba isariki lale Ilal buddin yaki central scheme ki bala pentre kam makan ke jala ka jongi. Hoy kidan kisnong ki pendan kam bha. Kidan kisnong ki pendan kam bha. Isar ki la buddin. Ilal leban peit la jongi khmat ikin ke central scheme. Ki badai ke kamram ka jongi. Ilal leit chikini ki school sarkar joka sarkar India. Lakalonga university le ni ka school. Khnama ki school joka sarkar India. Kentrai bha nakamanta upai ba jong ani jala ka jongi ile pet ya ka border ile kran ya ka jing chugi nong jok snong jongi ki badan ha border la kalong ha border Assam la ni ka border Bangladesh ye lara sibon ki issue Henry ni dang ye don kam ya ka ban kimi ni dang don kam ya ka ban ye budin ya kini ki kam ki badan sa gawe ka bang aku aban ong epi ka long ba Ni na kalian joko Voice of the People Party ya bingin late sedeli. Ni ngenom ya sim ya kanong senjam. Ya kaban kersan, ya ka policy jong ka sarkar, kaban kata persya, ya kata kanong rem jong ka jat benri ko jongi. Ngenom kersan, ya kanong policy jong ka sarkar, kabakta ya ka jingit niam. Ngenom kersan, ya ka policy jong ka sarkar India. Kabakta ika kendo ko siap ko jongi ngin persya ika policy jo sarkar kabakta yang ikum kirulu kabakta ika jingdon ke jing em ko jongi kabak la banwan ra ika jing ma ban ke jing men saw ika diga jala ka jongi ika bang kwa bane thu ipi ka long ma hausem arajar khat khandai ika bajia ka long ma hangani ka don ke jing ki persya ika CA but political party Bak pressure group leni kiseng halang kaya mi pen persya enrai. Ke MP jong away ke political party. Ke yang hadal hi ha parliament ya kapan ai kublai ya home minister namar bolowan ra ya kata ke CAB ke bakal lalong ke CAA ke Citizenship Amendment Act. Meneng rang song kai berduai kurna nang thin Assam. Urang le interview yang amene. Ye keren cepanga politics jongas jala Assam. But hang thiru ngile keren cepanga ta wai ke political party. Kaba ha Assam house name arjar khandai. Ka persya ye ka CAA, ka persya ye ka CAB. Ha Assam. Henry andala poi ha parliament. Kimnul ban ang sigin lu ban persya ye kata ka policy jonga sarkar India. Kaba kata persya ya kita kinong sukšnong jong gani ka than ke jong ke ke bang aku aban on kalian ka jong ka long pa na kalian jo Voice of the People Party beda kalian ka jong habang election delhi ni kwa banyada ya kata ka jing long kerpan ka jong ya kata ka jing don jing em jo ka jala ka jong ni kwa banyada ya kata ka jing long trai ka jong ya ka khindeu ka siap ha ka ni ka jala ni kwa banyada ya kata ka jingat ke jongi kabadon hakan ke jala ka jongi ba ki koi ki jala ba sarkar India kam dei ban chukai deu thala ba banyale bersap ban yorot ya ta hop long trai mantrai ke jongi kata ka dei ka ba gan kunar ka nong ipi ke ka ba ngin yale ke ni ka long ba ngin yale de jing troi sitong ngin yale de jing kot jing mut ngin yale ya kata da kata ka jingit kle nagamanta upai ba uban pa UMP sadali ho ni medan ki bakular manong ba ngin da wolong MP mga
Ginla pan wanra ya kata ya kani katai nganong ipi nganganom kular ya kata Henry tang sitom pada jingkut jingmut ya kaman agi jing sakri bahatam na kaman ta jong pai ba bagi ai ka mga kwa ba niya thui ipi kalong kumay kidon menakani nayos ngo bagdon bakren bagi persang manong kabyang ke parti Henry lada ubriu umbyang kumu penjit kabat keyboard manong ba hoi kidang kibri kibayo i bayo ro ya ko voice of people party Henry kikwa manong ba Dr. Batsken merbo umbyang ngam ong hiru bangabyang ngam ong hiru bangari wastat tam ngam ong hiru bangari babyang tam Henry ke ege pangakwa manong golong ba ngantre sitong ngantre hok yalah kamu ege bangai kwa manong golong ba nakaliang joko voice of the people party habang ilet ngimdei bingilet marway ngingi don kum kakinhun kabanginnya terilang yang kan ma ko bisa riki idang long UMP hagap don kikep kiba ngaong sa don kam man ra ya gani don kam man kren ya gani iyong yang nga khambun kam ti pen tho ma phi bat schem ya kasiti nga pen tho ya kasiti habang pen tho ya kasiti ipuli habai puli yong ba kani ka benta bat schem pen bahaya ka nga pen bah anda ka biang isan bat ilai ai ni kata kani kanong rim jo jing trei jo ko voice na people party ano ipiki issue ki mapun ngingas no comment sibone abaga voice of the people party ni don kibri ko sempang kibri ko ba ai gerti kamon gerti ka biang habang ya trei lang kum ka kenhun bakawi ka kwa kanong ipi kanong bajit ya kum udukot bat kum unong trei jong ka voice of the people party ka party kabadon ka jingthu ko babha nagamenta jong pi upay ba bagay ka mga kwa banong ka janmit ka voice of the people party kampat hok ya upay ba ha kinigisnem balalay no ni klem kular thok ipi pay ba bat nyimpat thok ipi pay ba ni dan ay ta ka jing sekri kawabha ka jing sekri kawabyang nagamenta ka jong pi hoy kit persang banong bangidai kita ki party hala surok habang nyimpat don hagabor tingira om na do balin kong bang kira kaliang choka voice of the people party om day tang mangi kren assembly kata not to paseng i voice of the people party kila le kren i om bangin kren ru ya ki issue jong pai ba whatsapp bar choka assembly ya kata ngirong sai ba na ta kata pai ba habadon ko nu jing e nam ta pai ba ngi mi sekmat ya ka ban trei na ka benta ka jing e jong upai ba ngingim dei gitu ke political party ke baca itu kabasyong barok sansnem tang assembly hakam rasokai andala poi chan election lalong kum tiki keber shumi na thleu banbi ban panbut na phim dei ngim long gumta habingi ibo pai ba uma tike singe hagan ko kapor nimi sekmat bar habang kawai ke issue ka ba ngakwa kanya thoi pi pai ba habang ipet jika jinglong jingman jong kanika jela ka jongi ile i badon ka jinglong lane ka jing perkhat jong kita ki badon ka bor ya kaban om kata ka roi ka par ka david tang ka jingtei hoi ngam om ka jingtei lane ki jingtei surok ki jingtei building kimlong ki badon kam kilong ki badon kam hende ko bai ba kraw mo nei le thu badon ki jingtei ki ba ladep tei hende kim a jingun toy yu pai ba ngan e thu i khanai pi ngapoi sa kawai constituency ka ba layalang kapat daw deputy chief minister hagata kasurok habang apet kay buon kikali alto 800 hindi hikali remdu iba buon kibaya o kiwi kikali kiba don te kita kikali kum day iba buon Henry tang na marbaga day ka constituency jong u deputy chief minister hagata kajaka lasna daga folin but kay ka mga kwa ban buhay jing kali ka long ba sna fulin nakabenta kay di don ting teng anong ipi la sina tang banong bangalan yo ban sina om nakabenta ban yo jing untoy upay ba kato kasurok niya i ban itip syahiru
batang katulin kalabian palat Henry lasna fulin tang namar badi constituency jong deputy chief minister ya katu ka surok ka jinisa layo daladai ban pedan kam bah namar katu kam dei ka pisa jong u MLA le umar sa shimet jong atu constituency ka dei ka pisa jong upai ba jong ka jela ka jongi wei pai ba udanya ka hok nakabenta banyo ya ka jingmentoi ya kata ka roi ka pa ya katu ka surok ka jinisa ladai ban ai sa kisinong ibompat poi surok hindi ya kata kimle kamtang kiong ba ya gitu bodan opposition yan ay dai milor ibarit gladap kran sai kata dai thuru yang amenin iwei iba ya songka ya thu yong ba hako election ta ko ke sinong kata ba dai hi constituency jong deputy chief minister kata ka bakut piktak surok tangai dai sinong ibarit indi sinong ba he Henry la sna ta ka surok ka ba he ka ba tuli na long kup ka national highway he ka ba ko aban ong ithi ka long ba hang tu kala chik sna surok kam manra dalong no kumbangi invest sispa tengka yonong pat sipho tengka kan sarkar ka ba perkhat na ka benta upai ba anong ithi swaman pelut ya ka pisa kada perkhat kat no ka jela kan yonong na kan ka project kat no gi pai ba ke yonong na ka project om ban chulik the kai ya ka pisa chong pai ba karon go wei ka snong ya ka bala sna ya ta ka wei ka building la simita ka ram sikrur nai ko arlak minswa la sna ta ka building na ka benta kata ka veterinary hospital hindi ka ei ka ba kini ki pai ba chong ta ka snong ki thu ya ka long ba haba kila let ya ta ka building ka ba he ban panda wai nam ta kisniang pantang ra ka wai wi ru om dan dawai hagata ka dispensary haga bakut kai ka bang ko aban ong kalong ba kani ka sarkar ka pamenta ka shimda karam ya ka ban wan ra ya ka baki ong ka development henry kam da day na ka benta ka development henry ka day na ka benta banyo kinyo kam ya ka bakin yasna surok bat bagi sna surok kamut bagi yok kam daladi iyaladi kata kadi kerkom terekam bujuk ting nak tenpai namar ba kim perkhat aba ong development nganong ip pai ba nasquat ban agen ke jing pesai khaman ya sai haba ong development kam dei tang kata surok hoi ka surok kadon kam ke jing tei ke meneng ong kadon kam henry om dei bede bantai ye tu jing tei badon dikret Plang iba ki dangi yasna private insna thai si pholak balut bahan rei ka sarkar ka panut arfu frala kam dei ka ta jing tei nam ta development bat kei ka balawong hangni ka kwa be thu kolong ba habong development kamut ka don bon benta ka development habong development kamung hape ik surop nyape ya ka jing ko jing khia nyape ya puli ka puthi nyape ya kata ka jingyo kamai jogi pai ba lada ka development kamman ra ya kata ka jingpen kiu ha ka kot ya khia lada ka development kamman ra ya ka jingken tiu ha ka puli ka puthi lada ka jing ta ka development kamman ra ya kata ka jingyo jingkot chong pai ba kata ka jing kamai chong pai ba nganong ipi kata ka development kamdei ka development na ka benta upai ba kadei ka development na ka benta ikat tu na dara upai ba kadei ka bejian ka jala ka dungi hiui ba namar ba kani ka sarkar kampet kam khmi ya ka jing e jungi khun samla ka jungi hakis khamtam ki samla pule ka jala ka jungi menta gobal kran bene kadei ka jala ka bala ag jing nang ka start om dei tang ki pai ba jong ka jala ki bala ag jing nang ki start yagi pai ba chong ka than satai hil chong ka satai than la mingi henry phi ba minta ka jela ka jongi ka dei ka satrai tam ha ka jing nang ka jing sta kalong ka jing leran yangi ka nong pi henry kani ka sarkar ka kenno ko ong ba kani ngelayo nadu ki sarkar ki ba menswa prasnam ladon ha ka sarkar henry kemla ben be ya kata tenada pai ba ini ban school tu bang development kamut way pai ba udah ban yo nong ya development kayak gimana saya ai nuksa kalong
Ngasai sen gi pai ba jong ni gejala ke jongi. Ngasai sen gi kimi gi pa ki badon ko na kan gejala ke jongi. Haba via pet ya ki wi gejala. Pin pet kum ka Sikkim, pin pet kum ka Assam, pin pet kum ka Mizoram. Ka bai puli ha ki tu gejala kilong ki batat. Ngadang cek mana kani. Ya ka bai kelas sa Mizoram ki kena ki ba puli. Ki siu san hajar tengka sisnem ki kena samla puli hari ni gejala ke jongi ki bapa alik puli college ki siu da ki ho hajar ha ka si semester lene si teng snem day sisnem kata ka de jinge phe nadra pai ba no lor bang yo ita ka jing yo jing ko ka baduna ha north east ke jilla Meghalaya ki breu ni jilla ki de ka baduna tam ka kama ke kaji hendai ke jing penlut ha ka ko ke kya ke jing penlut ha ka puli ke puthi kalong hambun banya kaba ki breu ki penlut ha ki waipat ki jilla de pai ba ini bersuk thu ya kata habang development de ban yo nong pai ba Hamadan ubadon hamadia ubomdon gajinge dai bat ke sorka tidak ada aku makaran iba kramane ubala nang roi hindai bapa tiru nang pa ni gejala ke jongi nang ta pai ba ngasu ko ban persyakin dia noro beladon makaran ya katu gajing kelyang kandidat ke BPP yang maka BPP kan sahabat kelyang kandidat jadi kapan ko ban keren kolong kum ni Ngasu jingmut ya gitu ki party. Bakin penle jingmut ya kakam ke jongki. Nai penle jingmut ya kakam jong BPP. Ya no kan say, ya no kan om say, lano kan say kandidat, lano kan om say kandidat aka BPP. Kakam ram jong BPP ngin ya ngilate hi mengi ya kata. Lana yo NUC la nengam yo NUC ketika kakam ram ko jonga. Ngam dei ubriu ngam ubah suyat malah. Habang ngapediang ye kecing terwa. Jong ka parti ya kabangan yele ini ke MP election. Ngam siam latu tare rumah. Ngada pet, ngada pule, ya kirul kian jong ka niu. Ngada ya te kecing thau. Te ngasyukur men, abang ngasyukur pat ye gitu. Kibak don kecing kemen. Ya kabangan om yo NUC ne niu. Ngasyukur pat ye ki to pelaj jingmut ya kimat kijura ki bapidei ben ekran daga pori le om ya ta jing yo NUC ki jonga NUC ki jonga ingan de hi banga nalati hi banga dong serong ngam de hi buri usi ya nalla ngam de hi buri bon suku yeladi ya ngadon ya kata ngalasim jigit kri hi banga bat tangan ni ka winga kwa pade banong ben pa kan ka message gitu ki bakren ya kani ki pai ba kijit ya ke VPP. Kamdei bagi jit priu. Kijit ya ke nongrim jong ke Voice of the People Party. But ngiru abang imi sekhmat. Omdei bagi leira ya ke isu simet ki jongi. Ngira ya ke isu jong ke party ya ke bala pensiong nongrim nak bersama cakap ni. Di what's no kumno ru ya tak ke NUC ki jonga. Ngasu ajing mut ya ki Hile jekren ya kata politics kujong pi ya kam kujong pi ya kam kujong i inde hi bangi te takini kitte makin dia doble kurku ye pi khube shibu te chan pun kot ini ka meeting ngakwa ban ngaklet mene ban ai khuble ya ka dorbar snong jonga snong maurun rei ya ka plasha ya ka ba in pun nong i ka meeting jong ini ka jarmin khuble shibu nam ta ka jing kunoi ben sem kujong pi ya kabangan sya ya kabangan pelong ini ke meeting hari ke senang buat syaban pinkut ngakwa ban khot ban ya wer epi pai ba ya kabangan yang lang ya kabangan ya perta lai sin lai wat ban edau ngiu ke jaitin ri ko jongi ban edau ngiu ke simbol juga parti ban edau ngiu kalau wei jongi ko iti jongi ya kabangan yo ban perta ya ka syap jong pra sebab ban wala sekhwat ali kan kamlong itna ali Ali lang hani. Wantur lang sa khmat ya kabagin yo ben pindap no. Ya kan ka meeting. Sebab itu badan tingkat sebab berwan lang. Ali kam sa khmat ali.
Nakabenta ka laway jong kajay bin riu, nakabenta ka laway jong ikun ikti ki jong i, nakabenta ka jingha jingmiat jong ka imlang ka salang ka jong i. Kalau nakabenta kan aibor, ya ki paiba jong ka jala ka jong i nyenye perta laisin laiwat hau pra namar ngisul tu sya ba ka jingkermen ka don satang ka Voice of the People Party. But ngaru manong ipi ngadon ka jingkermen satang ka Voice of the People Party. Nyenye perta edaw yang ngim not to mensim. Daga jingket kret, daga mensim ka jing kita ka mensim ka ba ngira kikri sishan. Ya kalau wei jong yang perta yau pra hau 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 pra publish jaru baby Mereka MP election baru usnam aja pra bangyo manfaat ulakam secara pokoknya. Kuda sibun play canggih orang ni pol kantor kecingkran aku play kat jom polu bat penasan bagi cinglang. Haka bakut ayu item yo play bala penjaj penjaj renti naga tentang di kecinglang cengi haka mereka dong nanglu. Dengan tempau ke semua yai Chalman ibadai ru MDC cengi Madia Malay Patkuncu yai Baskam Marbo ibala pensai ya kimat dijura naga benta ka parti pangingis kam pada kajingdan jong ting wei pei wei kom pinong song snong ba kenang ya tresitam naga benta kani ka parti kan lam ka peteng naga benta chi wei pei wei dengan pentau ke semua ya Malay ibala don rengkat pagi mabara ki mombar ki ba jong kani ka parti ki bala pelai ka por ka koridor don ya don rengkat pagi ha kani ka por pengis